educational background hi BCom ani graduation chuan masters MBA kazir competitive exam kai buat sai dan hi chi hrang in attention thenga ama sabera chuanin na thokpa in buat sai kania hun kan nei dan in chen lawa office kalai kani in office bana kai buat sai hun tamzo chu office bana kai buat sai thina chuanin zana kai chiara atlang kuin darsari changa darsom hi rel kan thina i prelims no la prelims bi tin chuna te office hun oi kan changin GK te website chi hrang in ka phone khom thina chuan chanchin bu abi kin ta hindu ka chia thina chuanin exam don ngai tak laia chuanin leave te pokala tikhanin litin subject segbi national GS voina zirtaila chuna zirtaila tlailama optional paper tikhan ka chia thina in ta to zeling tikhan ka optional subject to sociology ani in basic dan hi nei thiam har ka tia kin lo top ero chu thi top ba na chu kin lo top ero chu in basic big che lo na in kin ve chu kin ringa ka ren ero chu in basic dan ka nei che lo tun exam hi MCSB ka chu in hoi thum ka ten na ni JP career point hi ka coaching institute ka hriat masak ber ania ka zong hala min puina sai be ma blind ta ka zong ka ni ka subject lab ten ka educational background ten azil tu lo wang te po ani theyanga I competitive exam ka tum mai lawa chu wang chuanin I kapan ve roya min guide na sai be ma ti retanya to thlingin prelims atanga mains atanga optional thlingin min guide ta tin chumin nuwa po mock interview te min buat sai saka ti hianin kan tin thleng hianin min kai hroya no ka tin ni UPSC exam hi ati retanga ka tum tak zok po ani tum thlengin ka man hun chuanin kala in share ka zela ka tum lian ber po ani khutlang le ko shana in man ti hi a controversial view theya ma sela hei chu mimalina kanina charge dana kada khutlang le ko shana in man hi ke chu ka theyam tok ka in manga ma sela zirlaiten kan in kat thiam te po atul mai theya ma ni ina kan le khazir boi lo to ka kan in set thiama atul huna chuan le khazir ngama ho una ho ngam hi tura wa sen te po kan ni angai in ka hria hi chu ma ni mal in adjust theina kan le khazir ti boi si dawa in pan atul chin te po ka min ka hria ka hobby chu football khel le fitness related ani deu maya tin music po ka tui ve a the tok in la ngai thlai in guitar te po ka par ve thina ka hun ball nei ang hi chu football khel nan ka mong thile ni thuron chete muchia ve ka duwa chu beidong la be hi ani mitam tak chu van nei te thiam ba te po in result tha te po nei thei na la ni tin mitam tak te chu result du am te po mungal mai lo te po om ve thei ani chu ma chu in beidong la be tram te chu lo tin na to pa pathian amal song thei ti hi ka cha ve du ani